kami son di Bagason bandawang mana ho partusi.
babi godangma di luluan sormatua amang raja inang soripada. Ujahon hamima perjolo jujur ningulu opung nami opung situa Julius. Situmeang mangalap boru ni rajai boru hobing. Di basa-basa Tuhan do dinasida dua anak dua boru. Ima anak nasada Bismar situmeang mangalap boru ni rajai boru syahan. Anak peduaon ima Tarianus situmeang na mangalap boru ni rajai boru manulang. Ia boto nami na dua marhamuliam ma ontu lain nami marga silitonga dohot na baban. Jadi modding ma opung boru na barjolo boru hobbing mangalap boru mamuse boru ni rajai boru hobbing. Di basa-basa o Tuhan madinasida tolu anak. Ima anak nomor sada Esron situmeang mangalap boru ni rajai boru hobbing. Anak peduaon ima Upar situmeang na mangalap boru ni rajai boru silaban. Anak patuluhon ima Bregen situmeang mangalap boru ni rajai boru pajetan. Dohot dua boru ima na dialap ni amang boru nami marga sitanggang dohot siregar. Ujahon hamima muse amang inang tubuni amanami Bismar situmeang boru syahan boru ni rajain. Di basa-basa Tuhan do nasida opat anak sada boru. Anak nomor sada ima Jakeus situmeang na mangalap boru ni rajai boru sidabutar. Anak paduaon ima Peter situmeang na mangalap boru ni rajai boru sibolon. Anak patuluhon ima Hasben situmeang mangalap boru ni rajai boru tapubolon. Anak paupaton Ramudin situmeang mangalap boru ni rajai boru majutak. Ima ina tapadop-adop ina namyon di tikyon. Ima na boru nami hamulion ma tu amang boru nami marga sianipar ima na boru nami. Mangiut ma hujahon hami ma jujur ngolin ni dainang natapadop-adop di tikyon. Opung perdinan boru si majutak. Tubuh tanggal 10 September tahun 1957 di Kuala Tanjung, Ima Batubara, Kabupaten Batubara. Di basa-basa Tuhan tado nasida tolu anak opat boru. Anak syakangan mangalap boru ni rajai boru harianja. Sian putat tebing tinggi di basa-basa Tuhan tado nasida 5 anak tolu boru. Anak si padua mangalap boru ni rajai boru situmorang trip boru sinaga. Sian samosir ya ina nahu halongi hami boru situmorang nunga marujung ngolu. Jala di basa-basa Tuhan tado tunasida sada boru sada anak. Ia sian ina nami boru sinaga di basa-basa Tuhan tado tunasida sada boru. Anak si patolu mangalap boru ni rajai boru Palembang. Sian Bangka Belitung. Jala di basa-basa Tuhan tado tunasida sada boru. Boru syakangan marhamuliam ma tu anak ni amang boru nami marga si hopping. Tu si dikalang di basa-basa tu hatta do dinasida tolu anak sada boru. Boru si padua marhamuliam ma tu anak ni amang boru nami marga giting. Tu tiga binanga di basa-basa tu hatta do
dinasida dua anak sada boru. Boru si patolu marhamuliam matu anak ni amang boru nami marga sinurat tu supul pegagan. Di basa-basa tuhat tado dinasida sada boru sada anak. Boru si payopat marhamuliam ma tu anak ni amang boru nami marga si mamora tu dolo sanggul. Dangarong dope di leot Tuhan anak do boru omma pergumulan nami. Sian anak syakangan nunga marhamulion boru tu anak ni amang boru nami marga padiangan tu kota Cane. Di basa-basa ho tuhat tado dinasida tolu dak danak boru. Sian anak syakangan nunga marhasosotan anak si nomor tolu boru ni rajai boru si lilian sian kali alas Aceh Tenggara. Di basa-basa tuat tado tunasida anak sada boru. Ia pinopar dainangon anak permain boru hela pahopu nini punguma sude 43 halak. So ni ma jujur ning ulu ni dangin ano natapado adop di pasat kami sa Darion. Pasat kami matu persinabu. Jadi sungoni ma raja nami. Namun di jahon anak kon nami hira singkat manang rewa hidup di Dainangon. Tu hital luluan. Kami sa bona hasutun manang perkeleng muna raja nami. Bangidu komos kami tu adu pemuna asa buak kamu hami ditangyang muna. Enggiat asi ruan itu tadi bata dilihat doa kami kahipason dur kagabion dan lumubinang akagajang yumur. Napos doron nami raja nami namak kaholong kami asa buak kamu kami ditagami tarsongoni ma perbabuan jujur ngulu Dainangon di patorak kami perkeling muna songoni ma raja nami nabuy jujur kami ang diulat tas sa daron. Bahid damang ma godang mula-mulay ang giat asiran itu hatta dimulai ma ulan namion dibugasan dame do nas niroha. Raja permusit kami. Ulu tidak memongsekkan. Lau mangalip majo kami. Asal letuk kami jo Dainangon. Kami anak korna nang dongat tubuh kami. Ulu tidak mama.
betok kami. Nuain kupasat kami ma Tuhan mu dongat tubuh nami na diutaw. Jadi song nima di hita na mardongat tubuh na dong di hutaon. Poparan nito kone pos. Molo tunga dong dobe, roa mu amang. Oma pertikia tu hita. Lima di hita na mardongat tubuh di pertua ni na tua. Naung tau saur rumah tuahon. Mangasi matutu rohani Tuhan, mangasi marohani amat tadi bata. Asa nagabe di pudian ni tua-tuaon. Martabataba madihita tutu silas roha. Martabataba madihita saluhut aka parulian. Jadi suang-suang nima idok rohanami. Amang pade nami. Naing do rohanami. Gabi magabi. Manotor dohot dongot tubuh nami. Asa mar sisa rohami jala. Marsi sebe-sebe ya kami na bardongat tubuh. Baik kamu mazo godang na hobar tusi. Marsyala parroha kami do dongot tubuh nami song ni penangak kaburu nami siat dongot tubuh nami on nonga marsi sebeyan jala marsi tulu parroha kami alani ipa ujuk kami ma godang nami song ni kan ketua Dus ni rohatta ala takkas liberek kami na rohamu lama betok kami dongat tubuh muna di roha nami kami betong tamaro tuturo mada betok kamuna las di somar jadi dongat tubuh pasaton nami ditongan alamanon ima jabar hita namar dongat tubuh ima
Tuha duli nami do anggi duli nami panabal do pamulta ma dus naroha muna dito ngani alaman ma pasaton nami tarsongo dia raja donga tubuh buat kamu tu sa perjabaran asa buhay pasaton nami tu donga tubuh nami panabal do pamulta pak manami la pasaton jabar tu donga tubuh nami baik dan memang naho partusi. Song nido madaku kata kami sote itu kamu raja Gabi. las tu roha nami di pertua di natua tuon jala tamama hamu tutu mardonga tubu di pertua di na tutu di nang taon hami akan mardonga tubu pe ipa jongjok kamu di sona mang songon dedok ni situ tua ma sidohonon nami asa bagot tu namar hal tu dulu namar rubian horas mahami nama jalo song ni mahamu nama ngalehor Matutu. amang pada nami asa dibuat ni tahu ait di bait tu panuhatan bedamang ma bedamang masih titi olos pedomu ma Jadi dulu kami mesti panggoran nami, sama panggoran nami tu boru bere. Terlumui di amu boru nami, bere nami selalu na takas di bubuan perbubuan nami, tuhamu selalu boru nami. Imanung madua doluk inataholongon. Las tapatupa adat habatakat di soma dilihat kami do tiki tuhamu raja di boru nami. Dua pasat kami pertikan tuhamu na budima. Kami madihamuna raja ni hula nami. Gabi. Punguan na pinarsangapan, punguan na marhabot ni Roha. Asima tuturuhan di Tuhan. Di pertuan ni ina na hinaulungan ni Roha taon na. Sa dia ituan tulog muna na di surgoy. Ama, hutuhamiro takas. Do di sudi ka keluarga. Di halusaw muna. Naparoroton ni nangon na mangiring-iring ni nangon na sa ilaw di baga sa persahitan alanino namang totong mahamu mga lualo to mata paringgap bese asa totong diliw di hamu na ipasok tur ni mikiran talumubi ba di paninggalon iday ng naburjo
Sang ni man ang diha mo na sa luhut nakalagko. Adong dohatan nila tuwa-tuwa na parjulo na madok ko balitang mapagay ito mudal ko sa taduan. Ari mo do gabi mo hamu mar si Paulo luan. Weh, Mo matutu. hami buru mo na madokon. Dos maro hamuna. Sadama tahi mo na hululo huturuan. Sadama rohamuna. Sang ni manang dihita. Dihamu ka sa luhut paribako. Baik di daw baik na di na zonok. Terlububi man na zonokon ne. Bolaw madokon. Tuhamu ka paribako. Sa amang sa halak na naman. Molo marsirang siyan akan na hinaholongan ni Roha. Tung masay ko ta situtudo pikiran. Ko ta do Roha. Alanino dihamu ka paribako. Malo-maloha mo makibura mangon. Malo-maloha mo makibura mangon. Songo-songo ninang dinadaw unang lupa. Alam di sama sonarion di sama reformasyon nenuain. Siya Amerika pe Eropa budo makatay. Ay jama canggih wain unang lupa hamu meneleponia kada tutuat na tinggal di hutan ne. Lawa mahamu marsogot siet tongan di jebon ne. Tangis dari luma damangon. Moro dang arok kamu na makibur pulang arok kita na makibur. Otomatis danggejang umur ni konne. Danggejang umur ni matop pulo dang arok kita na mangalian kahiburan. Iba sidohon ako tuhita sa luhut na pinoparni din ang pinoparni na mangon ne. So ngani may pangidwa ko, dihamu na raja ni hula-hula namin. Budok so ngani may padohan namin no ay. Hame kagaling buburu, beri-beri na rong dison na may marpangadyo mahamuna. Tangka ko kamu matumat dapat ng kapasaya sa totong ni Leon. Habisuhot to hame kagaling mo ne. Asa marbisok kami, lao. Mamering-bek. Pasada horoha ni hami sudi na kasalut na galing mo ne. So ngani may padohan namin to hamuna raja ni hula-hula namin. Niyain do rohan namin yan, dihamek kabur mo ne. Mungkin sahali hamek kagaling na buru na bere na dang sempat dapat marhusip today na ngon ne. Asale kamu jo tikit hamek kaburu bere nang marhusip man ang masuk namin today na ngon ne. Pero mo ako. Amang palguar para gusto namin. Na sinuman o pinawala po tari paridahan na susuk parlopan na daw. Pwede mong masyamang godang parhusipi. Asa marhusip kami today ng naburjo. Okay. Bolo itong pwede bagasan ede marang adong.
Isi mahita. Kita batu pahami na maruluk podday na ngonne. Mula ito magkabisal horsa kami pamuram muna. Mula tayo madihamu salut boru nami bere do iba bere nami. Matakas tutu di paturuk kamuna. Ilu muna tuday nangon. Jala di somma rohami aka hula-hula muna manang kay boto muna. Ro laman nabi-nabi manang maulusi hamuna. Alay adorso rohami maulusi hamuna. Perjulu maju pasat kami perjabaran muna te. Kabisal horas. Damu perhubas nami. Buk kamu setulu. Dabari boru bere do iba bere. Bisa ada japrom itu dah. Tu bere nami. Bere. Nah Pak Ipul. Pak Saiful. Bere. No do. Saya japrom bere dah. Dabari iba bere nami. Saya dapat itu dah. Husi sa takik ko amang raja namin nun. Ido ben nagkapitar hutan nakin nga nang marhusik pami. Alay-ala ni nun. Akan uli masaluhut na nun. Alani di hamur raja ni hula-hula nami. Sadero hanami kaboru bere-bere. Nang ro marsobat hado pan ni raja nun. Gabi. Atong di hamur na raja namalo. Beda mang muso kudang sobe asap husop pahami raja ni hula-hula nami. Bayam mamang. Sobbani uhum sobbani adat nami. Tuhan muna tulang nami. Saya saat ma songon ada dua.
Titit si kopa mga gulang-gulang pangaraw na. Soni pe na boy terpatu pahami. Saya kurang ma pinasuna. Matutu. Itu bodi pahami. Do iba bere nami. Takas matutu di dulu nami. Di dahami. Di haroro muna. Imana mano bahami. Akka hula-hula manang katulang muna. Las roha nami. Ang giyak matutu dulu na ron. Asiruan ni Tuhan. Ditebadi mo ka haipasod terluwi ng akaturipat carian. Dido hata na tutua. Dihutur daka-daka. Berdirikan akka hibig-hibig. Roha mo sa lukburo nami. Nang ibebera nami. Lamar sopa to kami. Hula-hula muna. Uhut mardongak kebeng. Tadama to hamu. Burjo na martulang na marhula-hulay. Marhititam yang ngami. Diya mo sa lukburo nami. Say dilat de batamadi hamu haipasod. Gabi akka ni ulan tangam muna. Sinur akka papanam muna. So kuniman nahuy sirohon nami. Asa bakot do namar hato. Dulot namar rubian. Oras sa mami hula-hula mo naman jalo. Nagtugabi na hamu kabere namin na pangalihan. Tarso kunima pangalusan namin. Paramusin nami. Ala nung ro nakaningan. Yan ako kami lang marsoba hami. Hami to tutukan na tutuan na. Tamado hami lao manabi-nabi ka anak ko namin. Badamang manaho bartusi. nabi-nabi man ang mahulusi amuna. Dadan nitam yang kami do mangiruto de bata. Anggo na mangulusi to di muna de bata do. Alay ang giya mamarbidigi to ta de bata. Di pasa kapapaso na tita salu na. Asa hata si monang-monang do kutuam salu na. Anggo ay ipahay tabudo anggo lo paridion. Turi pa hau salu na kabere nami. Saya tetap mahu dapat persaulian. So kuni mah hata pasu gabi sak kami hula-hula muna. Si kami terterami nama anak ko ni.
Bada mamangasahatan ilas paduma tutuy. Jadi itu somai panggoran nami. Tuhamu hula-hula nami. Hula-hula 5 juta. Dohot tulang roro nami si Hobing. Roma hamu raja nami. Mulai ate ma dia mang boru nami di nang rogora-goramu. Latamon nami mana hula-hula nami. 5 juta dohot tulang Dia roro mau nami. rohami tu jual. Ada mang Itu. pada mudah nai. Gabi ama. Oke. Mangiwan tandong bolon. Mangiwan tandong bolon. Mulai ate ma di amang boru nami situ meyang doh di Pinokparna. Tung mas sebel galas dorohanami di baik kamu ada nago di parsaur matuan di naporu namion. Di buah doh di gokot di jauh-jauh di parsaur matuan di naporu namion. Rodo kami hula-hulamu. Upatudu kami doh holong margeleng di parsaur matuan di naporu nami. Uwa kami do harbuepir do eme naulo marludu dalan nami pitanami tamiang nami tutuhani nalaho mangido pasato pasu-pasu tuhamu marhitehon harbue imana kuwa kami harbuepir asa firma tokpok ki baul-baul mapasalongan firma ator di musalu pinoparina boru nami julu-julu nang akapas samota Matutur nami. uwa kami do eme bibin naulo marludu pinitani na pinasaan ni hula-hula tu pargelengon na eme na ulo marludu. Ang giyak matutu, di pudian ni naporu namyon. Di na so dapo pinopar may. Di na umar pinopar anak martaba-taba. Do di na umar pinopar boru martaba-taba. Do dia kahagabi o kasangabo kamora katoropon. Di pudian ni naporu nami. Lam martaba-taba ma di pargelengon nami. Ima di pinopar ni naporu nami. Raja nami. Raja ni amang boru adong do huwa kami songon alay pay majo patakas bado hula-hula silaban nakeng dia hula-hula namin silaban pasatay partikiano tuam Situ Meang Mergana, kami ke Limbu Bumudu, Sembiring Mergana, mengucapkan turut berduka cita Ibas Klausen, itu kami, kakak kami, kakak melala kenangan semasa kambeloh dengan
keleng tendu kami agi-agi indu. Kakak pelatih bagaimana abang bapak Zezon laus kakak jumpa ia memberi kami ros jumpa ia nande jumpa ia bape tading kita bang sejarah-sejarah kita toto kami ke Libugundu sehat-sehat kam tadikan kakak ende bagi pemen kam kerine beri kami kempu kami ishe kakak ende ngondekah sakit tuhu abang bapak ndu soh kana latihne jadi pengharapan kami beri kami entah jaga kam pagi tadi terkuta ula kam lupa hubungi suruh abang bapak ndu saija kelausan kakak merasa kesepian bagaimana bang sehat-sehat kami bagi PKK selamat jalan kak tadi kedolan di rumah aku bagian sebelah 14 di tempat Napulungi sekeliling Tuhan. Ijai bas Pak Senda, pulung kita. Ibas kelausan beru kami. Tuhu-tuhu. Ceda, magogo atit. Tapi uaspan, kerina enda si jadi karena perhatian di bata. Makaning kami, man bere-bere kami kerina, sini laki sini beru. Ading turangku bapandu nakku, pagi si mana arakenta, ula kam si rubat-rubat persada arita, gelah banci, ngasup kita, ngarak-ngarak, turang kue bapan dua anakku. Maka bagem kakak, berkat kam, mejuah-juah kami kerina tadi kendu. Endam kata kami, bujur ras mejuah-juah kita kerina, bujur. Boru asau parisami jo nalau mangulus sonate. Dari songonima diri hamu apara nami sembiring na hudapot tami na di hutaon. Ala holong doro hamu tu nak boru nami berarti sisa nak boru dohi tadi son. Dari kami keluarga Majuntak yang darang dari Guar Tanjung. Kami menganggap abang kami kalian karena kalian sayang sama namboru kami. Berarti satu namboru kita samai namboru kami ini. Jadi kepenoparnya ini, keketurunannya. Dan kami mengasih, biar kalian mengasih ulus nanti. Dua lah yang kalian uluskan. Siapa yang kira-kira mengulusi? Kalian lah yang walaupun 2-3 orang memegang satu ulus enggak apa-apa. Amang boru na burjo. Gawi tulang. Rodo kami di son hula-hulam saluhuna. Hula-hulam na di hutau sembiring. Tarida do na burju na boru kon na hinado tomang boru. Sampai tangis do. Makatahok kolongi. Ang dia ma dihatana enak pesuatu si aleh hatatami yang dui. Sahab ma itu akapinok parmon. Sahab tuho gajang umur. Jadi songonima, amang boru parsinabung, Gawi tulang. amang boru manon na manaday halak nga dohot, manuru boludung rohami. Gawi. Iya pinoparni na boru namion pitu. Risma isadabe. Posro ni Rajay. Gabi oleh ternamu mak. Risma isadabe. Jadi pasagoma maon tupahopu siya nanak. Gawi. Pasagoma tupahopu siya boru. Gawi. Ngabiga ang boru?
sia, Sada mau tuhaha. Manak tuang kini amang boru nami na sao no namang boru nami on. 10, Sada mau tui botona. 10 sada, Sada mau tu parsinabung. 12, Sada mau pasagoma tunini. Ni amang na boru nami na sao rumah 10 tolu, 10 tolu. Alai amang boru molo tungarong dope hira-hira nahurang radi dope hami abani siya 10 tolu. unga hirasiko bera janami. Mau lihat Kodang mula-mula sa tamunay. Malate pos marohamu na kasi terseho juti hamu na ba. Tuksori spe sude sadabe. Pinopar ni na boru nami pinopar ni amang boru nami dia kana maramarangi. Alai yang kota miang ni hula-hula na majutak sude do halahi taruli. Songoni banyak panggilan nami amang boru. Gabe raja nami. Alay ador soro raja pasaton ulus. Dulu hator kami satu kota raja nami. Nakama jo tikki hami. Gabe amang boru gabe. Si jalo ulus satu lata. Perjolo ma Bapak Ferdinand. Iso termer baris. Baru Bapak Ike. Ngabe termer baris lah. Iya. Baru Bapak Almora. Sorpi. Saya ada sorpi raja nami. Si Hobing. Giting. Si Nurat. Abe. Si Mamora. Ngapa gitu jo? Asa udu pulso si kali dia masuk nih ba? Ano om jo? Ngapas besong ni jo pangatur mo Do sa ema. buya mi marhaja. Udur masude. Si jalo ulus sa ulus. Udur. Tui bebere nami siap puda parpudi manon dumak pade nami. Nalabora mahami pasaha ulus di aging yak kai bebere nami no par nami na bor nami na sarmation. Anggia martinang marbinegi amat taputa martuari bata asa di pasu-pasu ya todionna. Bae mamang godang na hobar di na mangele-ele na lapasat ulus tu pargelengon.
dua mana, anak pun ada ini. Iyo, isorpi pasti. Ah. Jadi, Roma tuson ibebere nami na somaridangi agak pajolo ma pajolo. hula pasato nih. Tiap kamu isok kamu. Anape. Jadi ngadeng gabe siya mang boru pinopar na puru kuna sa rumah tuaon. Gabi, Bulang na urang arong dobe. gabi, Mala tema. Itani ulauta naung sa rumah tua na boru namion. Ang giat. Dung di pudian ni na boru namion. Ibebereku. Ditamiang itulang doa kahula-hula sudah na marholong iroha. Di ulaut ta ulaut sadarion. Di pernakok ngimanyarion. Asa nakok. Diak ka bangidoan. Diak ka hasangapok kagabiok kamoraok katoropon. Asa makila matok siyan na daw manggora siyan na jonok. Dinalaho harbue ni siubeyon. Ditamiang ni tulangmu. Asa marura matutoru, marbuluk tu gijang, mangerbak tu siap birang. Adok kata nina tua-tua nama dok pinang idoni hula-hula. Asa tubuh lalak tubuh sikoru idolong purba tua. Dibudian nina boru namion. Ibebereku. Tubuh anak-anak tua boru maho asirohani Tuhan. Dioleh pangidoni hula-hula. Sampai dong kamu saat tunasa rumah tua. Pasaton nami maulus di daging muna dua. Anggia pinitani ulus ni hula-hula, ulus ditulangi. Martinangi amat tamar tua de batado, dia kasahala. Jupang nani luammu, dapok nani jalammu. Songopang iduan di hula-hulai. Ope pade nami, asal pasatami ulus di bere nami, doh mardalan di tami yang nami. Majalo pasu-pasu siat Tuhania sa digabei. Ibebere nami ono satu balala tu basi koruon di dolong kurba tua. Anggiet ta sorangan nyana sorangan di boruon. Di burini na boru nami on. Asam dongan ni nasida nala pasangam nasida satu nasa rumah tua. Bam mamang kordangai agak songon nalungun lima bay. Horas madina saluna horas. Dari songonima amang boru na wo terpasak nami. Hatan sudah tua mana wo donon nami amang boru di pinoparina boru nami. Sada silop pagadong dua silop papuli. Bolo tuk soris pesude. Badan di pinoparina boru nami nama jalo ulus satu langado siano punga. Yang kota yang itu langado punga. Sude ma pinoparina boru nami taruli amang boru ate. Asa sama solu satu batian di tiga ras. Nungau pasata di badan yang pinoparin na boru nami do tami yang pinoparin na boru nami na somaridang. Anggia pinitani ulat to di pudian na boru nami. Asa marurat itu toru marbulu tu gidang mangerbak sapingi. Pinoparin na boru nami na sodabu taridangi. Marpangi do mami tu amat tamar tua de bata tu amat taraja. Do tu sudah sahala anggia dioleh na sa pangiduan ni hula-hula.
Asa sama solo satu batian tiga ras nunga pasat tami pe ulus sama di tanah marhula boru saluna satu pangkabia satu parhorasa. Upasa tami matit kota mamang boru. Takas tuturo dyan nami. Na binereng namin narohamu laho mangulusi kami ka anak ko muna. Ang giyap matong marhite tamyang irajay. Asiron ito hatta. Di sapit hatta mati kami kapas-pasuna da kami ka anak ko muna dyan nami. Dahil maka sinakapanuruhan namin. Di Panginoon ni Raja Nakaningan takas na diverek kami. Di anak ko namin na sudaputan rindang dobe Raja nami. Aray na pastoruhan namin. Marhite tamyang irajay. Naikubigo ni Dewatari. Tuwari ka namang ihud. Ang giyak matong asin ni rohan ni Tuhan. Marurat tuto rumay. Marbulong tugidjang. Mardak ka siyamun. Mardak ka matuha. Birang matu anak ko namin. Marhite tamyang irajay. Amin. Raja nami. Alarong sikop pasat tang parulusan. Kami betong raja nami. Tamado kami rumar soba. Pero po ni rajay. Tumpe susadia na buhay. Soba nami. Tarban nami raja nami. Las maruan ni rajay. Las penangto di ruan ni rajay. Las di soma raja nami pasaton nami. Ima rajud perjabaran di tubuh ni alamanon. Tumpe soko ni na buhay sa tarban nami. Las maruan ni rajay. Tarsoko ni maruan. Gabi amang boru. Permusin nami. Gabi. Laro man kami lang manaboton. Hula-hula namin si tulang ruo namin si Hobing. Bahay ma sobang kundang sobay. Pabulang kami berhiti huli-huli namin. Marali. Parhugas namin. Buwag kamutisyon. Berdabaran. Berdabaran. Bertiba juta. Rohan tulang ruo. Baik, doang madu-madu. Siup tulang siup. Banyak perhugas namin, bukan khusus.
Las di pas tubahami so si perkacangi na tulang do. Ya usalu hula-hula nami. Do jul perdebaran na susadai. Otik susadai peraja nami na buat partubahami anak ko muna. Las marwa muna raja nami. Buk kamu mahami ditangyang muna tu tuata debata. Agiat tujul naron hami anak ko muna. Ipas-ipas dari debata akan curi pacarian. Ya tadabu atas si monang-monang dohono kuraja nami. Si titi masopa golang-golang parau na. Otik susadi bay nabul partubahami anak ko muna. Sa tuata matong naman na bay paso-paso na. Hei, So ni maraja nami si Buk Putih. Ani roy pinoparina boru nami. Gabit mo. Dingol pinoparina boru nami odo dia kapuda dinatino nahon niya kasi tua-tua. Ido na tua-tua ni utur dakaraka akade de ebeng-ebeng. Bolo-bora manop bahula-hula manop batulang. 10 jari pa 10 jari untuk si majujung. Laus nileo marbunga-bunga tangan na dok hebeng. Nungau jalo hami. Asi marwani tua di yang ngami tulang muna. Asa tu sanggar mapori tulubang masa tua. Sinur papa muna. Gabi ni ula muna. Di balian nang di huta. Matutu. Dia kabaw punami parsikola. Lam tumalona. Di parkarejo. Di haholongi atasan na. Dinang maridang. Tiptir marana marboru. Martaba-taba di pinopar. Saat dia kapinopar pahupu. Di sana maridang. Jupang mana ni luar dapur na nijalahan. Ang dia mamaridang dung itu dia nina boru nami. Laos dilek kamudo. Paso buas nami mual tiu na tinahumuna. Doju namar saudara. Si paloma ipulu. Si paniak koli-holi. Si paula osaloja. Si palas rohani hula-hula. Amang boru. Atalis tua-tua mana bodoh orang nami dalam nami madok mulai hati tuamu. Asa bagok matong namar halto dulu hima namar rubian. Horas mami salu hula-hula nama jalo. Martaba-taba dia amang boru nami. Do pini-pinopar amang boru nami. Naung mangalea. Matutu raja nami. Ope tikion no pasatami mamu setu amang boru. Dina asal rona boru nami on. Saitor ya dodo. Ngai dia babaki. Namorain na. Ola Jepang ngau tori haulod do yung mayon. Bapak. Kung gadyang umurmu siya nao. Basa na boru ido. Bolo matua suko tau. Babua tu akapinopar. Anong kuhuway di sini pa lupungi nalaw pasangak papa. Ilo na buruwido papa na. Dari sa tohatan na buruki dia hamujo kusini lupungi sa uber kami jo kusini lupungi na buruki. Dia mo kusini sa uber paraman no jo. Yan, pasat. Pasat. Jalo kusini buka lupungi na buruki. Maber ko. Isido. Gabi raja nami. Oh. Berarti na jual halahor do itik kina paruga ni na borum. Jadi tu kacik rohamate. Boleh guna saya dia naik ben nilian di sini lupungi. Ala ngai pasabe kucing ngata kasbe berko kadang isi bito nanai. Lau maruba di na borum malah jangan paruga atas selain. Jadi bias marohamu te. Kaparaman nate bias marohamu. Jadi songoni mak. Dina laho pasaha uka hubuk kamu. Pitah godangmu pasahatamu. Alai sebelumi. Asa adong saksi bahwa naung di pasahatamu sini hobu. Pasahatamu jo tuna dua-dua ni huta. Unang gabi una tutup damu marsogo. Pos, pasat. Jadi maraja huta. Gabi. Tanggung jawab mau ngai pasah bebere nami be. Di sini lupungin apur nami ate. Gabe. Angko tulong at nami hami pianon. Haha sembiring. Ngabuy sadana sidai. Gabi, raja nami. Las maramu para sidoli sembiring. Senanglah hati kalian udah. Angko turang at tubuh na hutok kami pen. Gabi itu. Ate, asa martapu ulung laba marbona sakala. Jadi mau lihat mak. Amu sude napa bapa ni na buruta. Korak mamereng kau mabuka setungok salah mabuka so pencarahon ate. Korak mamerek kamu isi na yan non. Ate, manang na saya dia belas maramu. Jadi mau lihat mak amang boru lumobi di pinopar na boru namin na sa rumah tuaon. Asa bakok matong namar halto dulu manamarion. Horas ma, kami tulang muna matalo lang tugawi na di hamu parkelungan namin ang mga alayan. Jadi buha amang boru. Tiwan namin nama. Jadi Manang jolo hamalate ng muro muse. tersolor raja nami. Dulu pasat kami majo. Napidukan ni iday nang nami on. Tu ada pun ni Rajai. Baru. Kumana hamil bato tulang nami. Raja si majutak. Lapas aton ima. Ni bukan di tangan ni ina nami on.
Bada mama nama borhat tu sih. Nah kira-kira gimana? Di tau ba mual tio di parapat doang ko panatapan. Asa bedamang masih tio-tio las baru matu asatan. Nami, tutulang nami siahan. Roma muraja nami, para musik nami bakamu pajojonai. Mau natin madiamu tulang nami siahan. Digok ko jojo nami reda nami nungga saat tamu di tubuh alaman namon. Marakuk matungan rumah tua dulu inata holongon. Nuape reda nami partikenon pasat tami ma diamuna. Mulai dari matu tu dihamu Tusok kita tulang Nah, ini siahan Mbak. makatai. Tapi ki tusok kita. songon ni manang dihita sa luhub na songon na pinuan ni natulang muna nakaning adong do songon na pinuan ni nasida eme na marludu sa ludu matutu bangkabian do parhorasat dihita sa luhub na babutima songon ni manang ulos torok rabu say gajang mau umur ni laikon songon ni kanak pinoparna tutorok menama kau pinoparna songon ni manang dihita sa luhub na babutima Gawi reda nami. jadi songon ulos na next pasaton nami muluboy pangiduan namin yan tu bere namin siya kangan olo kan adong gonak kaning tubuh ni bere Ya, non. tak si anak baru siya hido na dia no betul tuamu nak kaning Dita. Ada orang soro tulak tasya mabadulus. Asa hukurai majo kuara sida lulus. Saya pernah tutuk kerja nami teh. Ola. Boru harianja. Nah, mar begini. Bapak Nike. Bapak Almora. Sorpi. Saya sorpi tulang. Tu bisa dong. Amakardo. Bapak Kardo. Pak Kristin. Bapak Saipul. Getini omakmu.
Dus Roma mudu ang gimuti. Darwin. Gusto mo pa? Nelpa. O Pungbaja. Tuson. Nabiga. Aneng numborhat na mahami matapoton pamuron nami. Baka umakodang na sumartus. Dus marohamu, marsadani rohamamu, asa tuliyun namin ang se, bari dalas ni roha siya kamu, bari mas Panginoon namin. Ultima. Gabi maarita nami. Adorang suruhami rida nami. Lama dapoton ridai, ima lama soba. Tamaro hame tong mado, malati tu ridai. Ala rod hamu salut tulang nami nama ulusi, hami kaparkeling muna. Hami betong rida nami. Roma teruhur pasaton. Jabar nasusidai. Tu pesongonin nabut partu pahami kagana kumuna las marwani rajai. Las buhar raja nami, las nisoma pasaton nami dot. Lungun nami teruhur rajai buhar raja nami. Diharoro nami ma. Manauli. Labor hak mahami. Bertabar atau sok pembajor perhubas nami. Lau borhak mahami dapat tulang nami. Tusahan badabang manau bartusi. Ya. Masuk.
sadai las maruan itu langi namajak kon diaroro nami songoni ma sido nami tuhamus tulang kami sihan maulote Mula tema dihamu tutu banguron nami markatumeang. Rohamu marsoba tuhami katulang muna mardongak tepeng. Wah, kurak betu si marupasa. Oh, betul. Jadi mulu tupe kolan hata langsung ngai bayas marwamu na. gabi itulah Jadi mulu tuk sepengoni penuaing na terbaik kami. Bahasa Tuhan teman namangguhi pas-pasuna di hita saluna. Babutima matutu ngami mulu tupe na hurang dubihay matukar pikiran do kana kon nami nakaning. So di ba to nagfoto nakaumahasatan na ito kay studio Butima. jadi bersetiap maju kami tudong sa huta alaron akan usip misi metuni boru nami arong nana sida perluhian bahwa raja di huta nang hula-hula nami ada permisi na sida arong narikot asa halaki na satokin bahwa mayo bandero mahami sa kamuna terluwi nang dihula-hula nami bona tulang nami jom satokin raja di boru kamu si moto di burami. Nung asa tu baritik kenon, namangelek kita tu hula-hulat ta. Asa nian mengarade maita saluna. Dihita terlumobi sinurat betul na masuk. Sinurat doa kaburu nami be. Ngarade hamu aka ang guru. Kapan nang sungoni dia buat katulang nami, tung pepazuluhuay mi akaraja nami, kang namang rupeng sangap pami, namar soba mahami apang di jari-jari 10, basa pusadaw si majujung akaraja nami, jong-jong kabilison, na parmisi majohami aturan nadang taat nami di akaraja nami. Jadi di sope ang raja nami ala narong no keulaw na kanarekot. Rohami nulayan di hamu katulang nami sa luhuna. Gabi. Sa tabi katulang do kapung, jong-jong kabilison nulayan. Nomor ni daro hamin di siala hare di norohamu ima di persikok ini na tuon nunga jo tuhata ima inang nartaho logion sanggia majak ko Tuhan ni jolona si persabar mabibana di harazaw ni benua gijagi katulang no kapung roro hamin zona kagigelengmu ni mana marsakap pami na ala rodo hamin marawang roha tuna tuon amion adong di patubahamin di zo tumarang sutorok sepi songon gati perasbungan nami di hamu kapung nami do katulang nami tung penuan so oti sosadion ata ni tutu na madokon titit na tinoba golang-golang pangarauna tung sosadia piner pesa nami ora raja nami katulang kapu basi si godpoti mari hami si go mari hamu kapinas muna pe hola martanga marsoba mi karaza nami ba moleate marono nami sama pertekino di hamu katulang nami moleate ma gabi tutu paturu kamu na di haroro muna ima di parmonti kita inangon lasrohan nami rejani boru sangkia atau tujuh narion lan di pas-pasu di bata akan diulan di tangan muna gabi akan na sindur akan na diulan di tangan muna tersokoni ma pedok hatanya ulisak kami bagi do burima kodang muna jadi moleate ma pesaton songon persbungan nami maham to kartulang nami on bae memang raja nami permusik songon dia mana bartusi moleate ma
las roha nami rejani amang buru nami. Gabe tulang gabe. Kami betok tamadoro lamada betok kamuna akka semeton di buru nami las disom papasaton nami songo jugut jabar do boras pir do ulus tuh hamuna baburan nami tuk pesongo di haroro nami las maroha muna rejani buru teh Gabe mang gabe. permusit nami dohot raja perhuas nami bok kamu jabar semeton buru sinurat raja pemuruan nami badawang mana bertusi. si debataro mengurus itu di muna sesa tangyang nami hula-hula muna begitu itu atta asa dilihat debata di hamuna hai pasot tu hari akan namang ihut tersogoni ma dan amang guru nabu patu pahami buti ma Jadi budi nama asa tani ma jadi mau lihat mah tuh onan nasi marido orang tinggal di panahatan bang permusuh nami bang mesti tiu olas padau mau sahatan kami memusakkan banggoron nami tubuh na tulang nami si Hobing strip dohot po na hari nami si Hobing Roma mura dyan nami tahu udah tatap Ati buah orang BG, bona niari, bona tulang, si Hobing, robamu tulang, bersuaramu. Nami, gawir dyan nami ala naong sahat do gora-gora muna tu hami hula-hula si Hobing. Au perakilat do amang gawi borum si Hobing. Bolo. Jadi di son adong huwak kami ulos rabu, ulos solong. Hamuman no mangaturi manang natuisi pasaton nami. gawir dyan nami Luluan na pinarsangapan, luluan na sormatua. Mula ti kurang mata do tua mata perdengga basai. Yala dilihat do dihita hai pasod boy. Pacupang apala di tikyon. Di pertua ni na tua-tua namyon. Di hamuna setabi amang da udah. Hasu hutop bolon di sonro rohami songon. Nado dohami di bagasan ilu. Ima taringot di nong borhat na tua-tuon. Alani mangido hami tu hamuna. Tuk songonope hami torok na lasmaro hamuna. Terlumobi nang todimuna. Saya si marohani Tuhan. Saya ditabay matutu akka silas ni roha di hamuna.
tarlumobi madihamuna poparan ni nyon dainangon mardus niroha mahamu di bagasan las niroha asaboy tulus dainangon lau taruhonota tuwinganan paradianan persatokinan ng pinarade ni Tuhan di hita asa dohonom masong katani na tua-tua asa pilu-pilu madungdung main na tu pilu-pilu na jagar tading marihamuna lumun Roma kana jagar Dison, Hamiro. Lek kamu aja lo tadok muna. Oh, sekalian mana? Oh. Tuk songonope naboy terpatu bahami, tuk las marohani damang las rohani hamuna keluarga marga situ meang. Gabi Rizadami. Dihamu permusik nami. Ada setiap maju Rizadami. Usia mau cek. Maaf ya mang. Oh. Ala Roma hami hula-hula sioping. Bison lau manotor mahami tutu. Baik kamu jauh kodang na hopar tusi. Bolo boy pagi don nami. Ay si bulbulom ma baik kamu amang. Natakas na binarang amin arohamu. Lau madapat to pergeling mo ima hami anak ko ni tuon. Lasti pasatamu ulus si torok rabui. Ang giat matumarhiti tangyang irajay. Asiron nito atta. Sila gajang umur namin kagiling muna. Gabi akan niulatangan namin. Tupar nito atta debata. Raja nami. Hami betong takas maro. Lau marsoba to rupon ni rajay. Tumpe susadia. Haroro nami raja nami. Las maro ni rajay. Dilo hata na datua nang sudah na pudong raja nami nagabi palia nang sudah kami ro anak ko muna lamar soba tungpe pabayaran nami nasusadia las di soma pasaton nami raja nami ima juhud perjabaran turutay buah raja nami. Nah jadi perjabaran permusik nami labor hot mami mana betul tulang nami dok bonana nami badamang mana hobar tusi. Buka musuh perjabaran ini.
namu parmusik nami. Niahutin namuan tiyo, binay tu panuhatan. Ba't kamu magodang si tiyo pasat lasado? Diuruti kami sa penggoran nami. Tuhuta, manang STM, Hopper Huta, Huria, do desa, Roma Mura dan Huta. Cedate perpulungan sekeleng itu ibas hari Minggu berengi kakak ngo laus ngadap di Bata. Jadi kami jenda Adi Barenda kami sada tetanggan res kakak Mama Jackson. Janah Gundari kami sada tetangga kares Mama Andre. Raspe sada gereja kami res Mama Andre. Jenda pisah kami lebih menabang Bapak Jackson. Kakak ngolaus ngadap ku Tuhan. Kam sehat-sehat tadi kan kakak bang. Ngondekah kakak iara-ara. Lana ili kurang KIP. Nggo kakak ngoras Tuhan. Nah, jadi lebih menkam sehat-sehat kam jeda nari terus kupudi. Bagi teman-teman kami, Mama Andre, ras Papa Andre, membantu pindokan kami ka, adi abang pagi jenda tadi nguli-uli Hindu pagi iya. Kami sebagai anak, kami semperdatekan orang tua ke kelengan tenda. Adi engko orang tua ta berkat dahi Tuhan. Nah, jadi kami kelompok ate jadi dua nari teman dusada perpulungan ngatakan ca ikut ngerasa kenca ibas kelausan orang tua tenda. Kami pe bagian cabloh tambah. Jadi adina kami res Mama Andre pagi penukur bunga kakak pagi rumah pagi berikan kami. Ya bujur pulungan sirate ceda, katakan bujur mantuhan di Bata, muka kita baci pulung imbasingane dalam jua-jua. Ija piga-piga waris lewat bagi kami berita. Orang tua kekelengenta, kakak kami yang ngadap di Bata. Jadi reh kami tegunan nakuta, runggun gereja, ku jenda bas Pak Senda ngatakan ikut rati C dan lagi kami keluarga besar. Ya maka bagi kata teman kami naga Bapak Andre, harus Mama Andre, kita sada perpulungan, sada pengejapan. Adi sirang ras orang tua ningen tuh megogo melengat kelateta. Sada naring capindokan kami. Sitotokan orang tua ke kelengan tenda, segala yang ada mandi bata, materia, masuk ke surga sesuai rasa malbaktina. Jadi ina kami tegun pemerintahan. Naminnya lagi alit jenda kadusta kadus loriman ya kakari sinambahi saibas tegun anak kuta kuta bangun pe krina ikut rati ceda. Tah kami kakenda merenda tanding bas kuta bangun. Jadi kami kangen merenda sangkap geluh kakenda singgoban ibas kuta bangun. Ya maka bagi kata kami naik persada-sada rindu kam krina keluarga. Gelah latri dah orang tua kekelengan tayang ngadap mandi bata. Bagaim ning kami bas kata si genda-genda. Bujur ras menjua-jua kita krina. Ya. Manari, ija kami pe erturut erceda ate kelausan nande tak endah. Emakaman kampe krina keluarga, tabah kam pindo gegah man Tuhan, gelah nakam lampas krina terapul. Kami pe arah gereja GPKP Nari endangan Jakarta si banci belaskan kami bujur. Perpulungan si Muhammad, perpulungan si Kelangi Tuhan. Pertama-tama lebih bujur si katakan man Tuhan, ija si kejapkan ke kelengena. Jadi andu abang kami sabar kam ibas kelausan kakak Enda krina perhatian di Bata sebab ia penggo dekah ia ara lu. Bagi teman kami sada perpulungan Epa sabar kam deku
Nggogia laus nandeta tetap kam pengendes mandi bata. Ula kari arah kelausen nandeta kam lanai reh kubas perpulungan bagi kubas gereja. Jadi kami umat Katolik si Kuta Bangun rikut receda ate kerina. Gia kami lah enterem dekku endang go ipesah teman tak kerina. Ikut kerina receda ate ibas kelausen nandeta. Jadi ulakam larut usur dekku. Tetap mindo gegeh man Tuhan. Ya. Mindo gegeh man Tuhan. Sebab nandete dape ngo dekah ia sakit. Ngo ia arak lujanah kam. Jenda ras bapata. Bapata arak-arak du. Kam kekari ras jenda sindeherna. Memang rem kam tapi kam jauh ras jenda. Jadi kami pekrina ikut receda ate ibas kelausen orang tua ta. Janah ibas ngapul-ngapuli pagi dekku jika pagi kita cakap. Kari bacika adeken kami perban kari kita lit ka perpulungan ta. Jadi aku pe sirbar barge mengencang rana bujur ras menjuah-juah kita kerina. Bujur. Kita kan lias dengan kelengatena nemani kita, jangan nurkan kita. Ku ingan nenda, alulat kai pekurangna. Ija selamendan permen kami nada Jackson selamendan gue kurang sehat. Tapi si itah kami permen kami Bapak Jackson lali lelah karena ngarak-ngarak saya. Jadi bagian permen kami, kempu kami sabar kam menghadapi si bagian darupa ertoto kaman Tuhan sebab najem ca pengapus tuhu-tuhu. Tuhu na dimur kini tekenta arah kematian maka baca kita jumpa res di bata. Ma dimur kini tekenta. Si tak kutambahi. Adik kasih permen kami Mama Jackson. Ras permen kami Bapak Jackson. Adik aku si tuhuna lah terulih kenaku sebab nakai maka beginiku. Ija anakku jumpa ras berusiman junta si tading ibas kataran dolo. Piga-piga kali permen kami Bapak Jackson kujahi baba kami. Sebagai keluarga janah peras juru bahasa kami. Erdalan kerina alum huli. Maka aku si tuhuna labu turun kenaku ngaruhna. Tapi ertoto aku mandibata. Maka permen kami nade Jackson pe. Lampas seh ke rumah Bapak i surga. Permen kami Bapak Jackson pe. Sehat tadingkan kena. Kempu kami pe. Pula kami siruba-ruba nakku. Gunang kelengi Bapak si tading kenan dendu. Endam ngencak wakap si baci ku belaskan bas Pak Senda. Bujur ras menjuah-juah kita kerina tadingkan permen kami nade Jackson enda. Bujur. Gani basana do na mga ramoti tarlumobi mahamu keluarga besar situ meyang dung mulai marujung ngolu ni edaon. Jadi rodo hami Katolik na adong yan selaun reuriman dohot dohami turut berduka cita sisada halungunan dohita. Jadi marsada ni roha hamuna yanakon na tininggalhon ni inakta na tapado-pado pon. Secara pribadiku upangidohon boru nama lo maroha ido pangalualuan. Jadi tading nama itoon nunga ditinggalhon edaon mangido au tutulang sinurat tung peboru dohot ito sigiting boy hamu tulang ito pangalualuan ni ito na tininggalhon ni edaon. Jadi tutuhani mahamu mangalualu asa hatop tarapul rohamu butima dan gajang hami madok hatas yang umat Katolik na adong ilauriman mauliate. Pertama-tama tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena di mana
atas berkat dan pertolongan Tuhan, acara hari ini berjalan dengan baik tanpa ada halangan yang berarti, semuanya berkat pertolongan Tuhan. Kami di sini jemaat GPD Kutabangun turut berduka cita atas berpulangnya opung boru kita. Kiranya apa yang baik secara pribadi opung ini bisa jadi contoh bagi anak-anak semua dan juga cucu, dan segala kekurangannya dimaafkan supaya opung ini cepat bersama dengan Bapa di surga. Kami juga secara pribadi mengucapkan turut berduka cita kepada Eda Mama Ferdinand. Tetap kuat Eda, minta pertolongan kepada Roh Kudus, kiranya Roh Kudus menguatkan Kam sebagai permen paling tua, kiranya kami bisa jadi contoh bagi adik-adik itu semua, juga semua saudara-saudara yang ada yang ditinggalkan opung ini tetap bersatu, jangan ada perpecahan supaya tidak kelihatan bahwa opung boru sudah tidak di rumah lagi. Kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan kepada seluruh keluarga besar yang ditinggalkan dan semuanya cepat terapul. Demikian yang dapat kami ucapkan. Kami dari Gereja GPD Kutabangun turut berduka cita atas perginya opung ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Telu bagi kita ada bersada kita jangan huria gereja. Kita ada orang beda kita sadar kita kau itu hani. Tasuraku. Jadi malah tema di hamuna kasuh ton nami biar kami do. So natani de bata tapak na ruta zam na rimni tahi do ko na inna. Di hazok mau pesongoni do. Ida mahida di kaji bolo punghala na kamaragin na do. Ali bolo rok do surah hamuna. Sal hamu apa sama sudah saya di bata. Ido pakai duan bahiti siat di bata. Allah kita ha persita bar sia do kita saya di bata. Ido hatni di bata. Atau toga bemian hatai juga sakamuna. Asal mar pangoloy hamuna, anak pangoloy nang disuruh di batar, lumobi nang disorma. Roma hamuna loja ada tanah sorat, asal pasorak kamu ninna. Molo di pertibon na loja lo. Takarang na sunai so susah sudah. Ini mana lo umur di sorma 70 tahun, alai molo kok 20 tahun, terbatas lo umur di sorma di pertibon. Omma saya ada tikki. Di na tujuh, nunga terbatas betikki di mana. Omma di mana, nunga saya mana disuruh di batar. Bagi saya tanya salut na. Kuliah gereja na nong dison. Tahu ditanya tak keluarga on, asal keluarga na dengkan on. Keluarga na bagai di pas tuan on. Di budian ni ibu tokon. Suara sehari ribu makin keluarga on. So ini bahasa siak kami kuliah gereja. Kepede puji Tuhan. Malate. Tuhan di hutan lauriman. Setabi mah madok perjolo madok mulia dari satu tuani nak pita di bagasan Citaonon patut dari kita madok mulia te. Ala bodi kita pungurita apalah di bagasan Arion. Bohi tamar sniroha dohonon. Songon na parlauni songon inatta na tahu dua pun. Molo songok kami sian na tutuani hutan madok sian lauriman. Amang baru sugri keluarga di markas itu meyang. Iba bereng-bereng kami na selama mang nawa perjuangan muna. Ima tuna boru na daripada pun. Dang na holak kata ala sa huta rohita, salamat dohita, syahadat dohita. Ay kita rojol maro na marsakap alaing puna pasakton amat talibatado. Omma arina pajonya mata debata. Tangiang ma tagugo asayang giat na porwon. Bodi jalo tutang siya muna hudul denggan siya muna mata debata. Songoning tu akka keluarga ni songon amang boru akka anak na akka boruna. Hami madok siya natutuwa ni huta. Upasata mi ma songon amang boruon alana amang boruon amang boruon na makot sa amang boruon na apalagi dia songon akka ni pangaratuan. Najulu telegram surat sonari ungabe acang gibe molo jamas sonari abo bilang so makatairo da tutuai bodo marhapi unang lupa marhapi molo masalah tinong so rupani upuri bay alai pe molo boy marhapi ber da tutuai ni bay rapat do tinong so lamudenggan ima pesan nami tuaka tubuh-tubuh ni amang boruon so ngani macosa ni hata siya kami da tuani utak maliatin mengwakili siat desa Kutabangun amang boru hami rodo hami siat desa Kutabangun memang ngahubo to hami ro jelas manang nasungod dia na boruon na salilingon
Nung ngalo jamang boru, mangurus-urus. Na borui. Aliati soni amang boru. Martamiyang maho. Pasaha madirim tu Jehovah. Asa Jehovah tetap nalaho madungan ho. Bolo na boron, nung asonang Diyos. Hiaro hubigi hatan na surat na madok amang boru. Idok kondisi, unang au tatangisi hamu. Dirimu na matangisi hamu. Alana bolo au, nung asabi au tu pardaiso ni bapay. Jadi iro si dohonok ku tamang boru, dia pedi sakka jolma, hata ni debataro na sa. Jadi pasaha madirim tu debata. Jadi iro, dihamu pinopar ni amang boron, do pinopar na boron. Tarlumuwi ma dohonok ku, tu omak ni si perdinan. Molo oman si perdinan, oddo nama tian ina. Ito perdinan, horo nama tian ina. Anggo katino doho modang nama tian ina, alana ho arong dope ho ina. Jadi bolo selaku ina, ikoboy panukunan, koboy pangalaluan. Torok do ina, alay gudang ina. Bolo ina, dang boy panukunan. Ale bolo ina ngasude marinahon. Je alani asa maloma ho ito mga juak kangkim, mga jibotom, mga jubawom. Pas dosongon hatan ina tua-tua nito banamadokon marbutuha bahul-bahul na bolom maho mamereng akatin dohom. Ima bolo ham sa kami hata. Siyan hami pemerintah desa. Asa buy lemaju, buy lemhasia. Pasaha dirim tu dibata. Jadi imajo tersingot tu ibotokku om anis berdinan. Jadi holai kubereng tulu hamunyan kuboto anaknya mang boro. Alai holak pun aja ngomong iso. Alai saya si maruhani Tuhan. Saya dilihat Tuhan ma haringganon, dilihat Tuhan ma akahasihaton asabui hamu pungu tujulanon. Lai nyona nang amang boro na matua. Bolosong kami nama dua ngacepek-cepek pikiran nami. Parcepek na songono. Olo do hamu akagelengi tangawol hamu manelepon nang kusahani. Alay hepeng irkir pamu. Kalau sama kami tidak perlu uang. Apa yang perlu sama kami? Kasih. Itu yang perlu sama kami. Tangalan hepeng munay. Alay boloy telepon yang bapak sehat doho. On sada jadi iro na hurok tolay o di tanong pangaratuan teteleponi amang boron songoni majolo hata siyak kami siya desa butima jadi tadi bata ala di bata banyak guhay pason talbo di bifasar na tuan ni hala iton jadi hamuna keluarga besar situ meyang anong lutaban estem isa dus ni rohat tanway jero do habis apungan estem tumi keluarga jadi biar kita do mulai marusung na tetuan so habis ini paturi hamid daulau ni. Jadi siya daulau di sadat niro adus niro hatta mangulahun ni. Di sesuai dohot angkarang tabain. Nga masih boto kita di si. Ba songoni masih don namin ang dihamuna. Ba jesi asa gabe dingkan uli. Estem tai dus berhatta tapaturi mai songon dia masa dikan estem tai. Hati-hati tabain tabadong nga kitu manabay. Baru tapuka estem. Estem dus roha tolong menolong. Memang bolo karnes temu begak. Bolo ni ulahon. Sesuai tu hatani ima dongat tanak yang sada estem. Taban estem ta asa bui patoropon na subiga. Memang torok do akka margatta di huta ala dang bui. Iro sa taban amang boro. Jadi tersingot di anggaran. Molo di anggaran na tatentuhan amang boro. Ima si 700,000 amang boro mulak kamu mersugot siya kota sane isima hupasatan alay molo boras si primatodi nahuwag kami sa onari ma pasaton nami ang boro unang dibereng amang boro me naro balgana say siya tuhat tama baik jalo ang boro pasupasuna songon ni tua marohonok ang boro balgain na tiang ni sopo balagay na tiyang ni rumah alay balaga amma tiyang ni sopo nung gabi na
kon nang madua alayong gabiam mahamu na poso. Matutu. Jamuru maizu mai baru-baru jamuru mengakorga. Marhite-hite ulau di bekas sararion. Tubuh marihamu anak Nabi Yusuf doh boromuna nama lamaroha. Matutu. Saha saat ni solu saat tina ukuti botean. Nung mari pasah tamu adat parsahu tahun adat ina borotu hula-hula muna do tokorong sahuta. Saya sahak mahamu jala sahur tu panggabian. Matutu. Jadi pasah tamu ma boras berta tu amang boru. Setapi diamu jumulo hasutun nami. Gabi apa? Songon na berserat do bere ngakabangson. Hita ruas ni HKBP di somma hita manginang. Tapasada madison sudah. Adia kahorong ina. Namburu namion si hol rohana la pro tugareja. Ale alani persahi ton. Masih nambahin mangganjar manadang boy. Jadi si alani balga rohana mi sudah ruas nang benon nami majo ende parpudi majo tu namburu namion.
Manang songoni tarlumowi mado aka boru ma tarlumowi hurasa dah. Di bagasan tarilu-ilu. Udo pemaruhaku sirang sian oma. Jadi tuhamu inang aka boru khususna boru au boru mah khususna. Ikon ikhlas dohamu inang perborha ni omaon alana omaon nung ngabe saur matua nung ngabe di lehan Tuhan bonus. Jadi kita marlas ni roha do di parlauni inangon las rohaniku ale lungur roha puasa kita dang taboto do pe buha hita marsugut manang songo dia hita marsugut sementara inangon tapaborhat do denggan tabay do ada habatakot denggan ate nangate jadi tu amang pe amang pe ikon marhapur satu Tuhan ni mate amang ate kuboto hami do amang pe iboto perbaritan dauli do kuboto do rajin amang marminggu jadi tuhamuna akayan akon ni amangon sotung lupa hamu marangan-anganan non ni amangon telepon kamu sian dadau suku kamu amang ako bapa aminu po bapa iko songoni dotong alana nga mabalu be amangon dangadong be dongan namar si sukunan biasana inangordo dongan namar si sukunan jadi korajid dohamu mulakan nadao martelepon tu amangon ate amang ate nang jadi songoni ma songon naidok ni situ tua ma do konoku hau gunung tua maina dakanai merdagul-dagul saya tu hatta ma melihat tua di hamu mangapulapun jadi pinatikon hujur maina tuto pinitapian saya itu dia kapaparan ni inangon mangalaka saya usima dapotan persaulian saha ni solu nunga saha betutu inangon tabain ada habatakan na saya saha mahita tu panggabian tu perhorasan moliate ala nado jadi inama siandongan ina si sadahata ma pinasa ma tupar dia kunia jadi tamadohi tamandokon moliate tu debata jahu ba perdenggan basai di siala di leon hita hai pason nang pe di bagasan tikion boy tangisi tate amang inang alana nunga dialap amat tadi bata opung perdinan boru 5 juta. Jadi Bapak udah lungun doroha memang Bapak udah. Nah terakhiri hami bulan 5 rodo mamereng inang udaon tikin na marsaiti. Aupe songgok doroha Bapak udah. Jala memang na terakhiri memang sangat do umakon alana au tong na manubuhon au baru 5 juta. Jadi ngawang ka umakon inang udahon umakon di huta 3 binangaon. Lungod do roha. Alay ba ngatikin na babuda. Itape mengantri do hita. Sa diari pe dialap Tuhan ni hita nekon siap mahita. Memang borat do memang molo na ditinggal honon. Maninggal hod ng pola borat. Na ditinggal hodo na borat. Alay ma parnguluan non. Nekon do bapauda anggi dot ala ito tabulusi. Buhabe non. Sa guru lomo ni rohani Tuhani do digolutta. Jadi ba jaga taong kesehatan ni uda suang songo ni unang gabi mundur haring gason ni uda alana asa diboto
ang ginami dot ito dison, ringgasian Bapak kon marminggu, jala kitua natal doon Bapak taon, 2 periode. Perludo di pabuahami tuhamu, haringgason ni Bapak taon. Memang ala niringgas ni doon, sudah do hami huriya HKBP sa dapat kilalan taringot tu permonding ni umat tahun amgia. Jadi ima udah ringgas mahamu muse marminggu jala toktong martangiang pasa sude tutuhani molo gugot tado tapake udah dangtuk kita lao mangaloi alay molo Tuhan do dongata boy magabi di pasa tuhita apul-apul do las ni roha. Song-song ni itu ang ginami dot ito nami nadong dison. Lain nami ate. Berek kamu bapak taon nate. Alana salak ni bapak taon nama natading unang urukihamu. Dangadong bedongan na ngalaw dongan na manopot tuatay. Ate ito molo sa dang sanga hamu mula tuhuta pinomat martelpon nate ima asaboy gabi las ni roa di bapak taon nate gajang umur ni bapak taon so ngoni mauda atas yan hami jadi dison nami udah rodo hami sian HKBP 3 binanga ruas ni HKBP 3 binanga naing pasaton dia kunia sosial mahami suang songoni amplop pribadi nami. Jadi dihamu amang parmusik nami. Bekamu ma gondang lagu sombama jahoba di batata asa adong dalan nami lau pasaton dia kunial sosial nami. Butima.
Jadi tersongoni mamang baru. Iya teh. Mau late ma di tuhatta. Mau late nang dihita sa na. Terlumpubi di donga sa huta. Nang akahuryo tetangga. Mang pemerintahan setempat na adong di kota Bangun di Laur Rimanon. Raja takkas na bereng nami di holong munay na kanamar donga sa hutay. Namar huryay. Di patulog kamu na holong muna. Tuhami ka anak ko muna. Tang terbalos nami amang inang di sudi pabay na munay. Ang giyak matong marhiti tamiak tarja nami. Tutuhat tay sa debata mamang alian. Akan nauli doon akahipason terluwin ang dos ni Rohata akan namar doon sa uta doon akan namar hurya di tanah karoon. Di pasat tamu na musikkan doon edde puji-pujian sa tonga-tonga ni hurya tay tunglas rohan nami amang perhalado nami. Sebuk kamu mahami para ni day nango ditanyang muna ang giyat ila debata akapaso-paso na tuhami di ari akan namang ihud. San hami bona asutan go madok molate ma tuhamu sarut na budima. Permusit nami suang soni nang hamuna paduju nami. Mangarade hamu lapasaton rong gabi. Gabi. Jadi permusit nami la Roma hami las madapaton raja doka sahuta do akahura tetangga badamang manahu bartusi paborha mahami barhiti uni-uni kami. Majabat huriya tetangga GBKB ada dua nak kita terjol kita bangun untuk Lauriman. Nah perjol sehari siang Lauriman majol perjol GBKB Lauriman. GBKB Lauriman nenda Jabar. GBKB kita bangun nenda Jabar. Katolik Lauriman nenda Jabar. Katolik kita bangun nenda Jabar. GPDI kita bangun. Oh, tong dua. Lasro. GPDI kita bangun. Lori mana? Oke, masih banyak mata tak. Bolo huria ina masude. Oke. Panggung gua mehuto pemerintah setempat. Oh. Waka di pemerintah setempat sarangnya. Lali dua. STM. Di mana nak keningan? Nah tua-tua ni huta. Oh, nah tua-tua ni huta. Katolik nunga. Nah tua-tua ni huta. Salaman namin nama Hasuto Purun, baik kamu mohon nau parusi. Hasahatan nih, hasahatan, iya. Hasahatan ini Hasahatan. Iya.
Jadi ada orang so dulu kami ulun pengkoron nami. Marsat tabi kami mana marbubuah. Bang hidup pendapat kami bona suton. Tu perhubas nami. Buha raja perhubas. Abu kita marsi panganon. Lanjut. Gabi. Jadi marsi panganon tu so mahita sa luna. Hatop, bebek kamu, hatop. Ala nang jam 2 lewat. Lewat sawat debek, dangkot debek nian. Ibuan na sa Markota. Bolo sayur na dak Markota, buat kamu mason. Buat kami dason, hurang idakson. Idahan. Buat kamu tuh soal idahan, unang isiso. Neon ne kosong, debe kosong. Nepe kosong debe. Piring dia tuha su tembolun. Piring. Buat kamu piring kuson. Sini dulu. Tuha sa piring. Langsung masuk idahan. Sini nasi lagi. Arong dopinan na soha. Toro isiho kamu jawa atau bahasa anon deba bertorbinatam yang ano deba ngahab sidan na. Abe deba ang mga dobe. Ikan kuson. Itu di mana si balik kanon? Si baik. Dari tahu duti maulat teh di pangkoron nami. Ala nusi pun Jadi setabi majoro. Dia mau baru, bukan maju pegi om saya talaksanaon di ulata. Ima tentang di paradaton. Bukan jor pedi. Iya. Pedi. Di peja susokin nakahol. Bulun asa sutu bulun di mana lah maju aka hula do akale-ale. Iya. Jiwar sa nami, ngaboy tahu duti musakan acara ta.
Baik dong sahuta. Mangidu pangeniro kami terjadi. Jadi alarong ko perbebuan sa dong sahuta. Digorau kami mah pertikyanon tu per ale-alean. Sa tiga binanga. Romamu Reza. Tu amata perdengang bahasa ala dene do pedihita hai pason ima di tikina sadarion di parmoding ni au bere ni simar bundo au makana marna tulang maau. Jadi tuson tulang budang ma tulang mangalu-alu tutuhan dah. Bolo tulang mangalu-alu tu geleng kurang pas nak. Ala bolo tutuhan tulang mangalu-alu mungkin sekali Tuhan itu menolong, membantu, memberi kesehatan, kekuatan. Ya, jangan mengharap dari anak kekuatan. Tapi kalau dari anak itu cuma penghiburan. Penghiburan, memberi semangat kepada orang tua. Jadi songon ni maka tu aka geleng ni tulangon sudah keluarga yang ditinggalkan nan tulang ini bersabarlah ya. Ya kak inangnya, kak tante-tanteku semuanya bersabarlah ya, banyak berdoa. Mudah-mudahan Tuhan campur tangan untuk memberi kesehatan dan penghiburan. Kalau mama ini udahnya senang di hadapan Tuhan. Jadi kita jangan terlampau apa kali gitu bersandarlah kita kepada Tuhan ya, karena inang ini udah jumpa waktunya, sudah ada panggilan. Kita pun nanti sana juga semua, cuma sada-sada di jauh semua ini. Jadi kita bersiap-siap mah kita dipanggil Tuhan, puji Tuhan. Mulai ate perjolo tadok tua mata perdenggap basai. Ala di bagasan bok niarion nung atutu di bag kamu ada ni na tua-tuaon. Jadi siak kami narosiat dongam muna sa tiga binanga. Terlumobi tua mangudaku. Kami pe amang udah nadoho do marasa niroha di perlauni nyodai nangon. Alai napos dorohanami amang udah. Alana pergareja do amang udah. Natotong do mergogo tutuhatta baba udah. Asanggiat kumato tarabul. Terlumobi ma di hamuna angkiku dohot ibotoku. Dison pakyom muna do hasadan ni roha. Asa tarida hamuna pinopar rin na tuwa-tuwaon. Adong gohatan na matu na madokon. Palitang may napagabi tumadal ho si taruan. Ari muna do gabi pinopar rin na tuwa-tuwaon. Polo hamu marsipaluluan. Matutu. Jadi di hamuna pinopar rin na tuwa-tuwaon. Sayang giap matutu di bagasan hada sadan ni roha hamuna. Asa tarida tutu songon naidok niak kana tua-tua terlumobi di akka rajani hula-hula. Jadi saotik pe hatakon boe pe itabay dongan mulai ade. Dison kami siat tiga binanga dungas sa hutam rodo kami hima day si parborhat ni inat taon ng jumulo di Jow Tuhatta. Jadi lumawi bahot di hamu ama nami ni kumalaray balo hudo anon manang like ko sa pribadi di jadi hami sudah omman siya hata siya tiga binaga di ama nami nungain dang nasoy balik kami sa lelengon 3 taon marsahe inat taon ipauda po aduk lakam nga tahapi lakam manaon na hasidi sa lelengon marjuang jala hami pe tung salu do mamereng lakam alai di baga setiki om mahape di Jow Tuhatta na tua-tua anggo hami madokon siya tungam sa hutam hami pinadohot do mardok ni roha nadohot do hami mangido tutuhatta ini martami yang mahita ang kiat dito di Jow hujolona inattawa imasodok sidok kutuhoha manami song ni dihabuak kapidoparna anak doh baru nyat tohoro si bonggordo nama dia nama alain ko nomor sitawono sulero
Jadi sirohanok kutuhamu. Walau sudah itu hamu marsita ona. Dos rohamu. Orang ibarat kamu dosak kangen. Ya, imas sarupa dok baru. Namar sita ona sudah rohamu. Rapat pernah dua-dua rohamu. Deido rohaku kami mangido tuhamu. Walau lasu rohamu na papar hatun na tuton. Mau berejeki di hamu. Jala ido na pinarsita. Jadi walau na tuton. Tak siap sakono no. Alana umur pelak di mana? Alobi 70. Ido hagabe di jolma. Gabe binatu tu maranak marboru marpahop siya nanak marpahop siya boru. Ido banda natu tu ba binuat tadu liap badhudong. Parit ni si malungun parasan ni kurung. Nga sa gabe do natu tu jala mauli bulung. Madudu. Amarurat bagas tutor marbulung tibo tu kijang delas baru hamu baru hatur na tu ini masih doon aku tuamu ka ngaji na di na tu aso do horum bason na tu tiang nirubay na gajang adot tiang ni sobo lunga gajang umur ni na tu gajang maumur muna kana poso Madudu. aso bulung na bulung tatar atau masahin na lungun Roma na jagar. Madudu. Saat na solo, saat tubertian. Nung saat di kamu nungay. Ulaw ni natuatuaw na juolot ijo utuata. Sudah itu nga sahuta hula-hula sa mahamu pinokpar na gabi-gabian. Madudu. Aso biluain na di kayihan, pinatuping kapaso. Hata na uli, hata na rin ganun nga sa hatuamu. Amat na di ba tama na mamaspadot tarsoon imasa niya Madudu. kami mga sahuta muna. Anang pasahaton namin manunga siluwa namin, tuwa manami yun. Aso huli ito rin kami otik magaliat. Aso ba mga gudang liatin so liap parbuasa. Liap magabiat. Natano liap. Gabi. Ako ra maay para matulong ka sa hutan namin. Badamang naupartisi.
binah itu panuhatan. Baik kamu mah kodok situ itu, langsung kamu mah tuhasa. Jadi mangalap sangat maju kami itu hula-hula nami mamerek tiki hidar nami dang na mangurui sangat muna kami anak kumuna buha muli padu kami hula-hula bapa namin na martinudod ama namin na martinudod mamerek tiki hida asai hugora kami reza nami jadi hugora kami mak san hula-hula nami bapa namin na martinudod hula-hula nami si menulang hula-hula namin si Hoping, hula-hula namin si Laban, hula-hula namin Pejaitan. Baru nakok mamuse tu hula-hula namin na Martinodohon, hula-hula namin si Dabutar, hula-hula namin si Bolon, hula-hula namin Tapu Bolon, hula-hula namin si Hoping, hula-hula namin na Bitukulu, hula-hula namin Pasaribu. Tersokoni marzani pangkoran namin, roh mahamurja namin. Para sebenarnya salengo pe memang di penjawab kutu amang boru sinik kudo alai ditikipas songonon di parbohran ina boron di sima HP nang di bawa amang boru tahu bahwa arong do HP na boru nami boru manulang dihamu
Baba na Martino dohon, muli ate madi Tuhan. Jadi di sana mang buru, melotan singok ni, nang buru namin ng perjolo, di jauh Tuhan, may magsongon nido, amang buru, nang buru dohot hamuk akalay nami, anggo di hanguluanon, parsatokina donin na. Golsongon hatan ni Tuhan naman dok, ima di buku Yakobus, ayat 10 mandok inna, engkau tidak. Tetapi hidup ini adalah seperti uap. Inna. Jadi tabuha uap. Uapi maulah hita mangalupay idaha na tesma uap doninna. Imahata ni Alkitab na mandokon bahwa hidup ini sama seperti uap. Persatokinan dohape. Nah, jadi Tuhamu amang boru, terlebih tuang boru. Pagogo martangi ang boru tu Tuhan. Alana hula si Tuhan ito na boy mangapuli roh namang boru. Ang gohami akan naro orsonari sudia ka pamili ng mga layan hat apul-apul sa tokin doy. Hulas tayo na kayo mungulak ngamalu siyan roh namang boru. Alay mulo siya Tuhan ni saha ro di saleleng nileleng na tong donon diingot amang boru buha. Tuhan ni mga leopoda tuwang boru, mga layan hat apul-apul tuwang boru. So yun ang keluarga. Jadi di son arang doa kang nami, asa boy tabay kang nami, jala akan nami lauri manon, ima anon apas haton, songon hata manang naka ulos si manon nami, melihat. Jadi orang non, hamu ma namang aturuhan ng mga radehon. Gabi, sa uliat kami. Majalah Horas majalah gabi. Dinaro, bokod do jojomu, tutongan di bagas nami. Ima, jala marbuwa-buwa mahamuk. Ima nang dialak tuhatta, na boruta sa tonga-tongata, ima na taholog yon. Ima nang titir maranak, titir barboru, marpahopu siya nanak, marpahopu siya boru, sahatu nang marnimi. Jadi, di sood amang boru, nunga di jalo, awang boru kube, dohot na boru ko di hajol mauni. Nunga be sikop pamuna. Asarang doholok ko be tuang boru. Ador halukang main na tuw-tuw di lubbu. Ador titi main na tuw-tuw ni horbo. Nang maamang boruku mangolu. Satu pairi paupu. Satu nomor dini. Satu lamar nono. Tutu. Jadi songo ni ma diamu ang boru. Dinaksat kami nakaringan tutongan ni paguni alam munaon. Adong do dibuan na tulang muna ima eme na marludui. Saya ludumat tong diamu na panggabi parhorasan. Tupahon niya mata nomor 2 di bata. Gabi amang boru. Jadi amang boru sesuai do pakateo ta dinaro hamu tutongan di bagas nami. Taringo tu ulos herbang 2 ma nalaw pasaton nami. Gabi reto nami. Jadi bolon na marhabuk ni roha. Hami roro siya si bolon. Di ko komuna di hami. Tugsongori para nami ang boru ayak kalay nami at kay boto nami. Buhabe nun daw hutatta. Siyang giyan matutuhujola nun. Arong mo siya kauluan las ni roha. At sa buhay hami tar utoro pro. Amang boru nakinipeng huro ata waktu siya natutuwa di huta. Hambi ibarat kami doon na sila mga perjuangan ni amang boru, taring uhunap boru. Ay sa daula do hita amang boru, sa tiga do hita, sa lamat do termasuk kita. Tungju pa hita manang arong ulaon, tongdo amang boru hadir. Tikar sila sa pe, tongdo amang boru hadir. Autong memang salu do maber amang boru, nang pe hampir 2 tahun amang boru mangurus na boru. Dang arong bereng manang na ani rohani amang boru. Salu situ to amang boru. Jadi tarsongop song perlawan ni na boru nami na taru pada pon. Tuhan na medok hamu zolma marsakap alay audo na pasautonin na. Matutusak ka di Tuhan nung mulai law na boru diala tuhata sayang gi matutu na boru. Ito ang hutang siya muna hudul di harazaun di amak taribata. Dia ka bere nami bawa no bere nami buru. Amang boru kra namang boruon nama.
Mabalo. Sa salamang boron nama. Unang lupa mo nang pesya pangaratuan. Walang manukukabar. Sehat manang namangan. Mulo na julo. Maul tarmal agak maul dope. Pakai surat sa minggu susahat. Sa inon ba telepon aaro guarni ipe kutuluar susahat. Sonari abu langsung makatay marsi berengan. Sa hudud jabu buha marsi berengan suli. Ima songon pura nami huwag ka beri nami bawal. Huwag kami beri nami buru. Lagi songon beri nami akan tinggal na isun. Setiap itu lang nurat. Hutang pinapulos-pulos. Hutang pinabibi-bibi. Una kamang baru madili ay gudang do pitulus. Matutu. So ini masalah hasil kami song tulang sibul maulate. Asa ya pehok kami pasu-pasu itu akka berenami ba kamu masolo gudang no par. Butar dohot si bulun. Raja nami. Takas na binireng kami anak ko muna. Naroha muna. Laho pa sa aton ulus. Ito kami pergiling muna. Las roha nami. Ang giyak matong. Tulang barhiti tanyang muna. Sa makapas-pas ito kami kapergiling muna. Barhiti ulus habarakatay. Di sala ni tulang. Kami betong tamadoro. Laho marsoba. Dohot dapat satu duhut. Nomor pertempuran Tuhan salut tulang nami. Otik susah dia binabut pertupahamit tulang las mar rohani tulangi suatu manarita tondi tulangi. Nah pidupus ni tondi muna rohami anak muna raja nami. Di sana nami per musik nami. Do perhuas nami atur hamu mate. Per musik nami labor mahami lao manoba tulang nami. Paborhak mahami do uning-uning kami.
wacatan. Pangkoran nami, duru kami maradami. Di gorahok kami manghula-hula ni naposo. Hula-hula nami haranja. Hula-hula nami situmorang. Setrip, hula-hula nami sinaga. Hula-hula nami palembang. Hula-hula nami bakara. Hula-hula nami rumah pea. Hula-hula nami pasaribu. Hula-hula nami sipahutar. Hula-hula nami sitepu. Hula-hula nami Taba, hula-hula namin si Anipar, hula-hula namin si Madutak, dohot si Pajaitan, hula-hula namin Tapubulon, dohot si Naga. Tarsongon ni pangkoran namin di hula-hula namin. Para musik. kami do berita nang marungal jauh hamun hami jala beri kami do hina tamuna jala surhana mer kamuna jadi hami ro do kahula hulamuna do rohanami ala do beri kami do hina lungun do hamuna patorte hodi ngolu ni na boruna nyon jadi hami peju hamu hami omah ma be arena nalaho pasinukon arena songon masahaton ada to kahula hula do sudah karjana torok jadi mang baru do hami boras bir sana tua firma pokki bahul bal pasalongan firma to di muna amang borna sul pasalawatan Bema tutur jalan jalan. atas kami hula muna hari aja melihat ma amang boru melihat Gabi hupasat kami mau se tu hula nami situng orang dohot sinaga. Sian hule na boso situng orang. Jadi nyan perlaw na boron ra dohita mamereng nyan. Jadi yang boru ngasay barang boru bubunon na meruwet sa lilingon. Jadi bago ko mamartami ang boru. Jadi hulay ni bapak ike. Tetap male sabar dan betah menghadapi na sa rupana. Sudah sedang na tarak kita go tentang kusungonod doon ng rupana. Jika pun nang ike selama ini sama opung, janganlah jadi ingat-ingat lagi opungnya, ikhlaskanlah dia biar cepat dia sampai ke tangan kanan Allah. Jadi mulodong hati-hati tepat tebiamu. Kami melihat batutuan parhorasom di ita saluhuna do panggawen na tinggalon ni naburu namion sa totongan ni Jawu ni keluarga situ meang. Naburu isom maham sambil badokon. Hata selamat jalan tu naburu
sa anggia banyan hipasonyan sa mo tutangan ni Tuhan na isurgoy kami na tidak natin kalumon tarlumubi so kami hula-hula mula sa orang das noni sudia kami no parmon say tangya ko mami nyan hipas-hipas gabi na sinar nami akan nasa do dapat rokap akan tinggal humon akan pinoparmon jadi mo dapat dalang rokap babuti ma ulo ko ng boru naso ini nang boru ang boru buaben ang boru alam nga so ni tikina yala tuhata na boron asabar ma ang boru gugoy ang boru martangya sa gajang ma umurnya lamboro niyan say pepeng sari matua ma ang boru baso ni mahudok kon son hati si tua bago na hal to main na dito di turin di rupian nung tuku tekas dia tuhata na burkon sa tunga di jabuta di hita markis lumiang say itingkalo banyan gabi do parhorasan sudi aka pinoparna ko mau lihat tambay dongan mau lihat manang dita sa lutna di bungon ni na marbuk ni roha mang buru hami bisa lutna dong asahutamon do marbuk ni roha di penadikon ni na beruon anggo hami na do amang buru martamiang maho pangido magogo tutuhani asa dilihat diho kesehatan panjang umurmu asa boy totong adong na mangajar-ajari akalay ko doho iboto namion anggo ngatikinan ya Tuhan mangbaru sudedo jolma marsugut ijo Tuhani jadi ko sabar mamang boru unang besay lunguberan mang boru amal ngasar matua nang lungubero ha ikhlaskanlah mang boru di parbohat ni na beron martang yang mamu saluhna sa anggiat matutu na beron na burjon di bait Tuhani di tanga siamunna asiboy iman pede dame hita pede ditinggal honna dapot dame langsung ini dihamu akalay nami dakay boto nami sada maroha mulai ito wala namang buron naman na nalasbiring birang muna dos marohamu atelay unang marsugot songon anak boru na bagain na hapudi at jolo baga hapudi kurang baga na unang niya songon ni muluboy na jolo manan baga mahanot juloson jadi kami bilang pola kacang matay songon ni masuk mulai ate sa tonan maulus wala tuburo namin galing namin ba namang so no partusi
Canggih matong asin rohani Tuhan berhititam yang saja dami sakok masudah kena uli do kahagabion Tuhan anak pemuna disalani raja nami anak nung roha muna hami betong kageleng muna tamadoro lau marsoba tu ado pemuna raja nami tung pesongo dia haroro nami tung marsoba pehami ro raja nami mararu pemuna las maroha muna diro hatana itu nama dok dak sudah na pudung nape naso sakok balia dak sudah hami kageleng muna ro marsoba tung pe pepena nami naso sadia Rade marajai, parmusit nami, do parhubas nami. Mengaradi hamu. Parmusit nami, labor hak mahami lamano ba hula-hula nami. Papor hak mahami amang marhite uning-uning kami. Dapat pun tamang. Jadi baru si nami ngasih kok kami masih suatu. Tidak kayak tiot lot penghasatan. Kami sih tiot harus menunggu waktu hasatan. Mana nih? Koran nami tu si matu ni baru nami si hobing dohot si giting romamu raja ni baru
mulai atima di protokol nami di son kami sian si Matiano Boru ima sian tulang Andre kami naro sian sirikalang kuda tonga molo songana sendiri amang au apala bere ni tulang sian redo ima sian itona si Matiak kuma itona ang guru Gabi ang buru. jadi molo tupe songonon haro nami ba marsa berma agaw tulang nami lumowi ma di tulang nami tulang si Andre so ni made ada tulang songon kami secara pribadi madokon tu tulang na turut berduka cita kami ima di parlawani opungon ba saya anggia metutu tulang tu julon yareon saya tarapo laka rohamuna do sudah ke keluarga lumowi ma songon tong di kami keluarga na sangat dot marhabot ni roha jadi tu songonipe hataku tulang ami au na mewakili do sebagai sian Simatoni Boru mau lalong ditabay Simatuaku manang opung Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan pilih. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak daya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Dia peurea amin no mati osara sin dalak konon na amin tundo kurang mapila sudara ito oni mah atak sila ni hala amang tulang odo hami jala au songon jongjong disok kami panggati ni hala amang kebetulan naking adong sada situasi mendesak adong kurang sehat hala inang tiba-tiba adong jadi digogoho mahami di son na magatiyo tu hala amang lau pasahaton nadoho dohami sudi keluarga ni si Mamora na marhabuk ni roha di parlau ni natulangon sayang giak matutunian dihamu sudia ka keluarga saya tumibu tarapul saya Roma akan ajagar gati ni natarapul. Gabi ang buru. Jadi tulang dihamu sude. Oti godang nabuhi upasatami rabana poso do pehami na soboto lata. Akan na poso do pehami na soboto hata. Turi-turi hamu hami tulang nami. Gabi. Ini karampungan nami tulang. Pek kamu majo di hamu amang permusik nami. Diamu permusik nami alat pasaton nami masuk tegat di karambung atau natulang nami on. Baik maju amang alang-alang dairi. Itu.
Tuhamu sembatuan di boru nami. Tersongon ni mak. Permusit nami. Lapor apa satu jabar. Dok mengulusi boru nami. Baida mang ma nasuman jusi. Kami akan doa sebetulnya di huru nami. Baik mamang hasatan las pedubu namang ma. Kami ma tulang nami 5 juta lamang puasa. Bah. Dihita keluarga utasoit asa tusok kita sudah nang Setabi mo jo ditulang namin 5 juta ala adong ko tinggal. Dison udah rohami siat keluarga utasoit ima tubuh ni ima halak nang udahon nang sormatuan namar pariban jala ngay boto uday hai masyakkang utasoit hamu keluarga situmeang nomor 2 jadi udah ala nunga marujung ngolu na tua-tua ori manang udah namion nang sorma tuaon sirohono kutu keluarga terlumui matu udah ra mungkin au ilah rawahamin ni bolo masalah na perjolo sadaina di paborhat siat tonga-tonga di keluarga memang acik deh terlumui masuk papa sampai 25 tahun mana ni jadi pos dono aku dah Sureo nakka anggi kodo takkay motokon ba asa denggan raja-rajari boy dos roay na sida. Jadi sidohonok kutu udah ba saya gajang mau murni udah lihat hai pa sudung aseaton bolo bulak kami mang nasep pangarat tuan mang sataru karsiranon lah tu kata sana saya dong berengon nami dalam nami singgah di son. Jadi dorong nami udah selama turut berduka cita matu keluarga. Suang-suang ini nangaka keluarga ni nang udahon. Pos itu turun rohakku. Manang nabuha ulaon di parsaur matuon ni nang udahon. Ikut dos dorohamuna. Jalan hilalari iba pengatinao ni. Unang adok kamu sada tu dolok sada tu taruan. Bolo adong ko pesipikiran di pudian nyari. Ikut dos rohamu asa gabi murasi tuhukon. Jadi alani pos dorohaku duk tapataruan nong nang udah nang sormatua tu perbedaan ingat ada persatu kinani ima tu kota sane begion nami mabarita dung di pudian ninang udaon bohadok keluarga. Jarang kata paling ketinggalin sa lengon nang pekana marpariban o makta angko kekompakan tetap do tabain jana tapadinggan. Jadi mula ti gudang matamu huber kami hamu dos ni rohamu nai mulai sen na udari di Ria Raja satu ada nagok di parsar motor ni nang udahon masay denggan jana uni jadi positu rohaku tuhamuna dison sak keluarga ni utasoit ima namar pariban ala o mado nang udahon otik sosadia na udah dok ka keluarga las marohamuna nung mamerengon bolo tumpok kami na boy rome wakili ba dang marbuhabae no mamu ay bakko na deiyak ka na deu dak setar ba di korosudi jadi si doron nami tu hamuna aka keluarga
tiboy na bikulan ni rumah, tibuan na bikulan ni sopo. Nung ngagabi ng uda namin, saur matua, sa yung gabi ang mahangu pinoparna akan au poso. Hei, marja nami. Balitang may nabagawi tumandak ko si Tuhan. Ari mo no gabi, bolo dinggak kamu marsi pa ululu. Hei, matutu. Sa isolin na sa matubatan di tikaras. Nung nga sa ulaw saur matua, di parborhat ni ng udon. Kasi sa may ta, tupang gabi, sa tuparosa. Buti Hei, masih matutu. Asa, hubat kami do, at nung namin sa ngobas to ng udon, ba't ka mo sinapar to si? Basta seperti kenon pangapasa sonari hita raja nami. Ala nung araw gora-gora na mang buruta, matuta na ora. Sudah berpisah dengan kakak ini. Saya sebagai pribadi banyak kenangan dengan kakak ini. Kakak ini. Saya anggap dia seperti kakak saya. Tapi apa yang kita harapkan, memang selama ini setahu aku kakak ini dalam keadaan kurang sehat, sakit, udah lama setahu aku. Walaupun dia sakit, dia tetap, terakhir aku ketemu sama kakak ini, dia masih bisa menyapa saya, menyapa aku, berbincang-bincang dengan aku. Namun, namanya juga hidup, harus kita jalani, mati. Begitulah kira-kira. Apalagi kita sudah punya keyakinan. Kita doakan supaya kakak ini sampai dengan tujuannya, yaitu Tuhan Yesus, sesuai dengan keyakinan kita. Dan harapan aku secara pribadi pada abangku, bere-bere semua, kempu-kempu, sehat-sehat kau. Harus kuat, tabah. Namanya ada pertemuan, ada perpisahan. Tangis, boleh saja tangis. Tapi jangan terlalu berlarut-larut. Karena ini udah kehendak Tuhan. Jadi kita harus saling mengasihi. Seperti pesan Tuhan Yesus pada kita. Sebagai umatnya harus saling mengasihi. Supaya kakak ini pun tenang perjalanannya. Itu aja permintaan kami, dari kami sebagai Kalimbubu, hula-hula, sembiring meliala, kita bangun, wala sekitarnya. Dia bilang, bujur, terima kasih. Itu ada, itu songonima, iho amang guru. Mulai sa kota Cane, rap dehita saha tuson, naburukon naburju doon.
ulala meloro atu de duson bapa tolor tuorjo kita duhu tuhoro alai tumpe songoni nungai di buan imana be sahih nai mulia tema di Tuhan asa ibuan imana di lubungna tung songoni petong diho ito ho pele nian lai dan disokkan ho nama ama unang luasa mangburukor ikokko nama dongan na tung songoni pe dia mo di botokku manang laikku pinoparin na burukor ikusadaro rohamuna tujulon narion unang gabi marsugot nung tasugan na buron gabi marciatan ni rohamu dang tabu bigyon nami di hami hula-hula marga si majuta sianggi matutu dilihat tua-tuamu pacamotan na dingga tujulon narion siya tutiyum mapangulan ni tangamu sa ipasu-pasu tuhat tama sa lema di hamu gajang ni umur mulai sonari sahat tumarsugot amang buru ingo atakon ko nama ngatur niolekon dohot ibotok ko dohot pokemon damang buru mulai ati gabi majalang orat hon bolo na dong ija buro matuson lapapuhon nama sonopung dohot tulang asa dalahamu pangaponian no nasa tukusamu buat kamu tu jawan na pasu-pasu tusok kita kahamu ulusmu laho manukus pasu-pasu Iya. na pinasahat niopung dohot tulang paherbang bukahamu ulusmu. Ya. Angko hamid ang pola doho betu kota cahanis. Tung manarita amang boruku. Budok ko na budari amang boru. Memang asugari masih jagaron na buron. Ikut doho do hamid laman watoni. Ada ni habata ako. Alay batuk songoni pe. Tuk masih jagaron pe. Nang masih jagaron may ala jagar do ulaw ni siya dari dilihat Tuhan do damet kita saluna. Jadi songoni manang di hamu pinaparne na boru kuna sa hormat waon. Molo sodo pehami tu kota cane nang doho mahami di si bolo benno dong atubuna di sanan. Upasahat na laho madongani hamu mangkuhi ulaoni di nama nuaton na boru nami onate. Ate amang boru ate. gabi Mulai ate ma di Tuhan mulai ate ma di hita salhukna. Dengan ulaoni sa dario dilihat tiurniari. Bulutuk penaking rosa tokin pangalapoti di patuduhom may jalan ng manguloy Tuhan. Labok, lapot, uluan na sudi na sa pangiduat talumog pangiduan ni hula-hula. Guhan nami maulaw ta digok ni matanya riyon. Asasago Tuhan mo pasu-pasui. Songon ni ngis tua-tua tutu inna duhur tiu inna lote. Pasugabe pasuhoras. Na pinasaan ni nasa hula-hula lumabi na pinasaan ni tulang do opung. Sayo nang matong muba, sayo nang mamose. Matutu. Nauk sa pulupitu, jumali sa pulualu. Tamiang, pasugabe pasuhoras. Na pinasaan ni hula-hula do, na pinasaan na marholong roha. Na pinasaan ni opung do tulang. Apu may diapuamu, abing diabingamu, tuhu di si majujungmu. Apuamu may bukusomu buanomu naman no sude pasu-pasui ho martongani jago. Matutu. Asa sa masul sa tubatian ni tigaras nunga sa betabain ada di habatao tere nagok di parsarumatuan ni naboru nami. Saluna mu tinarikon na. Martami yang mamu tire batapos maruamu dalam muro tami yang ihula-hula. Sa do hamu tu panggabean. Sa manaku parhorasan. Matutu. Moni mata pangapos ya hula-hula pasatami matu hamu amang boru nami. Gabi macam. Pawam jotik. Tutuan perdengan basai tung tingkat do saluhukna ulan maulate matutu tudok hula-hula berhula-hula do marup tulang nami di begas sadarion di haradio muna napas satu pasu-pasu tuhami say giat ma boy bonon nami mertongan ija pasu-pasu na liam munay tuamu tulang so ni majo ata mulati na butar pa sa tao mulati ma Parjulu may teman dukum mulati dulu itu wakta ala boy di tay bagasan hasiaton di selerion tulang las dorak tulang mamir kamu ibati ramu ramu tulang terdelu teh hami jeleng muna tulang
Sosoni pitulak nalong diutang marga si piring. Terima kasih lah tulang sama orang tulang. Tak akan bisa kami balas perbuatan orang tulang yang membalasnya itu tulang. Kayak gitu juga kami. Dua karena kami tulang biar sehat-sehat. Adanya nanti waktunya itu tulang lagi. Biar jumpa kita lagi tulang. Sama lima tulak kusima jutak. Tulang. Kang bernalo tapi tulang. Mengajar-ajar kami tulang. Las marak kusi tulang mulati mayamu tulang. Borhak mamu tulang sejabuna sebagai senamnya tulang. Sesehat mamu sapi tujuh muna tulang. Amin. Sosoni pe kami na tinggal isot tulakku. Do inat tulang. Sesehat mahami tulang. Manaron na tutuan namin tuingan na persatu kinani tulang. Sosoni mahasatan na hatasan bere muna tulang. Memulati matulang. Amin, amin. Tulang. Molate ma di Tuhan. Molate ng dita sa luna. Terlumuwi di hamu tulang nami si majutak. Rodi sa lut. Akan namar holong iroha. Tuhami aka perkeling muna. Takas tutu dibuka sa sedarion. Tapatu pa maulo sa rumah tua. Merdalan do dengan dang adong ungut-ungut. Merdalan do las niroha. Sudi na raja nami ala ni dengan ni debatari. Patut to hitam untuk maulati tu debata ala dilihat do dita asa daw ni roha dut akka dus ni roha tersongoni ma san hata hayo kami son hata pangapuan san kami perkeling muna raja nami diro hata na datua juma sa pulpido mina tu juma sa puluhalu hata pasu hata gabi na pinatupang pasak muna to kami perkeling muna apuhan nami matong mahot martongan ni jabu. Tur tiumakan na lote. Hata pasu, hata nauli na pinasa muna salut horong hula-hula nami sa unang matong muba, sa unang mamose. Matuto. Sa masulu sa tugigaras sa tuporsya. Yung sa taulaw na dan habatakatay. Dibuka talas nirowa sa mahita horas dala sa mahita gawian. Tersongoni ma hata pangaposa kami buti. Jadi mulai tema alahita nama nala warhat. Lukman non keluarga besar sudi manaruh tu kota Cane. Badamang ma nahobar tusi. Asa dibuat kami tuan ni day naon. Semangat.
sibuaton tu dainangon manang neng adong dopen neng sibuaton sian dainangon di pasahat kami mah dilihat kami waktu satu pintu kasuhuton. Jadi soalnya perbuatan berlalu ularok kayamu karina kesempatan dilihat satokin. Adong dobe terus si pasahaton mana si batu kamuna di mana sinabudari mai gabi mak darbe awak Tapahohom marin de mahita siya nomor 334 ayat 1-2. Nasa jolma ikon mate ikon mago si buki. Namangolu ikon mate asa tungdenggan muse. Jala ikondo malake. Asa sogot bakiti tu hasa ngapun nai. Marhite-hite guar ni debata ama, dot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guar ni Todi Barabadia, amin. Audo hai heon dot hanguluan ninna Tuhan Yesus, namangulu do ganuk namorsea diau, hati pe mate ibana, jaladang mate be ibana rodi saleleng nilengna, amin. Martangyan mahita. Ale tuhan debata amanami na di Banua Gijang nung reliyon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matean ala ni dosa nami jaladi pangulu hodo ibana asa dapotan hati goran dot hanguluan hami asi maroham di hami saya jari jal aku lima hami asa kunang magdele hami ala naung bisoho dongan namyon patogu ma haporseon nami jala pabenget ma rohanami makirim di hanguluan sugut asa unang mangadungi hami songon naso tumaddaho naso marpakirimoni sa itaiti ma rohanami tuho ay hodo si bangapul jala hodo haposan nami namarsigat tung tuhodo hami saat rodi hasusuda ni bohal nami amen. Di hita saluhna Buya ni Kuata, lalu lima tu keluarga ni amang Puperdinan Stumeyang Itikyon ima nang jumulo dialak tuhata ina natahorongyon siya tonga-tonga ni Jabuta asa tebigima amang inang hata ni tuhata ima natasurat di Rom walu ayat 30 dot ayat 30 sia songonon ma hatani tuhata ay gomosdo di tiok rohaku dang tarbahen sirang hita sian horong ni rohani di bata na dibagasan Kristus Yesus tuhatai manang bahenon ni hamantean manang hanguluan nang bahenon ni akka surusuruan nang akka harajaon nang namasa nuaing nang namasa sugut nang akahagugo ope manang bahenon ni nadigijang nang naditoru rodi nasa tinupana pe idosahat na dihita saluhna amanginang na rodi tikyon na diadu na tamang adu bihita di bakin inaon takas taboto amanginang
morhita manarengoti hamatean masay biar doroha masay holso doroha hamatean iya manginang buido manirak kita sian nataholongi hamatean ido na mengganggu pikirata alay manginang dang gudang natatu si teringot hamatean otik do nataatusi taring tu hamatean di bibil top yang manginang otik do panurangi tu hamatean taring tu hamatean Tuhan luar do nagumudang di taringoti di bibil top ilo alaya manginang natakas na ikot tarajumi sada do nasoboy dibuat hamatean isip kita ima holong ni rohani di bata mahidi anakna Tuhan Yesus Kristus. Holan ido nasoboy buat hamatiani sekita tu di bata. Jadi dihita amanginang terlumubi di keluarga marga stumeyang di Tikyon. Pos marohata amanginang, pos marohamuna. Asa tulus marohamuna. Tulus marohat tasalhu nama kaholongi namun laut pabuhatota laut pabuhaton inangon tuinganan pasakot kinani tungke mungkin manang na di masugot di sugot ari do tapatupa asa tutong masada ni rohama tutun sudina keluarga stumeyang na pauli-ulion pabuhaton makin inangon tu kota cane mana di surgoi lama tuna di surgoi mana di surgoi diramoti kuardi batamaho lahu luar dohot lahu bongot olak nyon rodi saliling nilelingna amin. Mari detention nomor 325 harus ditutup ma batang. Lo assalam Yesus aura. Foton di mataku. Asa di Lampung na au. Asa di Lampung na sondangi si torusi ombuni. O andigan do tikiku asa borhat matundi.
Jadi baru pula dari doa nami tuang pula percaya di pula nami di pemberian muna di pikiran muna lima di sarung batu ini dengan nayon Marjok bu mau latih mah bahasa kawan nami tuamu amang per badadu nami Butima. Jadi mak kabur. Ayo, Awas, yang bersih sudah. Putar. Satu si maju. Satu si maju. Jemput. Mantap. Madok sambut dah. Gaji terus. Alhamdulillah. Larung marahan itu. Madika. Oke. Aja inang. Dulu. Tarik dulu. Awas dulu udah. Terakhirnya ya. Oke, darah kamera yuk, darah semua, darah. Semua darah. Sabar. Atrik. Lagi. Terus. Lagi.